Reka ambasuze keno ngire mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Musanze haturutse inkuru y'incamugongo aho umusore yitabye Imana, akaba ari urupfu rutunguranye kandi ruteye agahinda. Turababwira kandi ko ku mpamvu uzisubikwa ku isomwa ry'urubanza rw'abasore batanu b'Inyanza bakekwaho kwica umwana witwa Loyike. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanza ufatiye akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane, ariko tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV. Muraba agaciro gakomeye, mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ari nako kandi tunibutsa mwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Umusore witwa Nsengiyumva Jean Damascene w'imyaka 22 y'amavuko yapfiriye mu kirombe yararimo ashakamo amabuye y'agaciro. Icyo kirombe kiri mu murima w'umuturage witwa Singirumukiza Fidele, giherereye mu mudugudu wa Gasanze mu kagari ka Cyabarika mu murenge wa Muhoza, ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ubwo Nsengiyumva yarakirimo acukuramo zahabu ngo itaka ryaba ryamugwiriye akaburiramo umwuka bikamuviramo kwitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje amakuru y'urupfu rw'uyu musore agira ati: impanuka yamenyekanye mu masaa 5 z'igitondo. Mu gihe uwo musore yari arimo acukura zahabu, birashoboka ko itaka ryamugwiriye bimuviramo gupfa. Iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane mu by'ukuri intandaro y'urupfu rwe. Uyu muvugizi wa polisi yavuze kandi ko icyo kirombe cyahoze gicukurwamo amabuye y'agaciro kikaza gufungwa kuko ngo kitari cyemewe na amategeko. Agace icyo kirombe giherereyemo gakunze kuvugwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa rwihishwa. Umurambo wa nyakwigendera ariwe Nsengiyumva wajyanwe ku bitaro bikuru bya Ruhengeri gukorerwa isuzumwa. Ni inkuru rero itari nziza aho uyu musore yamaze kwitaba Imana. Tumwifurize iruhuko ridashira, ariko kandi tunihanganisha ababyeyi cyangwa se mu muryango wa nyakwigendera. Reka twihuse kandi tubabwire ko mu ntara y'Amajyepfo haravugwa iki. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasubitse isomwa ry'urubanza rw'abagabo 5 bakekwaho kwica umwana witwa Karinda Loyike Ntwari William wari ufite imyaka 12 y'amavuko. Kuwa 13 Kuboza muri uyu mwaka w'2024 byari biteganyijwe ko umucamanza atangaza icyemezo cyafatiwe abagabo 5 bakekwaho kwica umwana witwa Karinda Loyike Ntwari William w'imyaka 12. Uyu mwana ni uwo mu mudugudu wa Gakenyeri mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Akaba yarasanzwe iwabo mu Mugozi yapfuye. Abari bagiye kumva isomwa y'uru rubanza i Huye bagezeyo babwirwa ko uru rubanza rutari busomwe kuko ngo umucamanza yagize akazi kenshi, bityo isomwa y'uru rubanza yimurirwa muri Mutarama mu mwaka utaha 2025.
ubushinjacyaha bushinja aba bagabo batanu ari bo Ngarambe Charles alias Rasta, Ngironsanga Jean Baptiste alias Rukara, Ngamije Joseph ufatwa nka akizigenza muri uru rubanza, Nikuze François na Rwasa Ignace, icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ubushinjacyaha buvuga ko aba bose bacuze umugambi wo kwica umwana witwa Loïc wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, maze bagakorera inama kwa Rasta iyobowe na Ngamije Joseph bitewe n'amakimbirane yari afitanye na se wa nyakwigendera ari we retired Captain Aimable Twiringiyumukiza abashaka kumubabaza. Ubushinjacyaha buvuga ko hari umutangabuhamya wabiyumviye bakora iyo nama yo gukora ubwicanyi, yanzuwe ko bica nyakwigendera bakoresheje isashi kuko ariyo igira vuba nk'igitekerezo cyazanwe na Rukara, binashyirwa mu bikorwa uwo mwana aricwa. Ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa igihano cy'igifungo cya burundu. Abaregwa bose baburanye bahakana ibyo baregwa, bavuga ko nta nama bakoze kandi bakavuga ko umutangabuhamya ubashinja yahamagajwe mu rukiko ntiyaza, bityo ibyo avuga ngo bitagakwiye guhabwa agaciro, kandi Ngamije ngo nta amakimbirane yagiranaga na retired Captain Aimable Twiringiyumukiza, bityo bakavuga ko no kuyobora inama yo kwica umwana we witwa Loïc wasanzwe iwabo amanitse mu mugozi yapfuye ntayo bakoze. Bose uko ari batanu basaba ko bagirwa abere bagafungurwa maze bagasubira muri sosiyete nyarwanda. Bose kandi baburana bafungiye mu igororero rya Huye, aho bafunzwe by'agateganyo kuva mu mwaka w'2023. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa hirya no hino, tugenda kandi tugana no ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi, inkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, amakuru akagera kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 7917000822, nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho gutyo. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.